اداروں کی صدر مملکت صادق سنجرانی ججانی پگار گیشی کنگے ہاڈا شنکتا آئیے پد چیف جسٹس پاکستانی پگار 12,09,189 کلدار ماہانہ بھی، جبکہ سپریم کورٹ جج تنخواہ 11,61,166 کلدار ماہانہ بھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی درخواست رد کنانا ٹرائل کورٹ فیصلہ کالعدم قرار داتا۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق سیشن کورٹ فیصلہ خلاف درخواست منظور کتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ معاملہ واتر ٹرائل کورٹ را داتا۔ ٹرائل کورٹ چیئرمین پی ٹی آئی وکیل دلائل سرا فیصلہ کنگے فرمان داتا۔ او جی ڈی سی ایل اب ملک کی توانائی ضرورت سرجم کرنے کے واسطہ جل مقصد گیس منصوبہ دوبر بنداد کتا۔ جدید ترین گیس پروسیسنگ پلانٹ ہموک روز سیف دا ٹیک اپ MMSF گیس پیدا کرنے کی صلاحیت ایک کنک دوبر بنداد کنک بوگا ہیں۔ او جی ڈی سی ایل جل مقصد حکومت کی کاراں ہم توجہ دن کمپنیاں جل مقصد DHQ اسپتال ایمبولنس ہم داتا۔ اشیاء حبیت کمپنیاں ورگی صارفینہ حافظ ضرورت ردا ہارو پلانٹ جم جتا۔ کوئٹہ وکیل کیس سپریم کورٹ چیئرمین پی ٹی آئی خلاف انسداد ناشر کاری کارروائی ادارے کی درخواست رد کتا۔ حامد قصہ ایڈوکیٹ جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل بلوچستان حوالے دیگی فریق ہم نوٹس دیں داتا۔ لاہور انسداد ناشر کاری حامد قصہ پولیس سرا خروش کیسا تیسری سر پنجاب پی ٹی آئی صدر چودھری پرویز الہی درخواست ضمانت رد کتا۔ حامد قصہ استفسارہ کتا کہ پولیس مقدمہ درگیر نہ کتا بڑا ضمانت چون بدیں دانک بی بی کی چودھری پرویز الہی خلاف لاہوری تانہ غالب مارکیٹ پولیس سرا خروش کرنے کے مقدمہ درج کنک بتا۔ قومی احتساب بیرون نیب لاہور آمدنا چی گیش مڈی ایک کنگی کیسا تیسری کی سروزیر عثمان بزدار طلب کتا۔ نیب لاہور تیسری کی سروزیر پنجاب کی طلبی سرائیت سوال نامہ جوڑ کتا۔ سردار عثمان بزدار نیب لاہور دیما پیش بید کے نابید ایک اب تنگتا فدر نئے۔ نیب لاہور تیسری کی سروزیر پنجاب 4 رندہ لوٹین تک، جبکہ سردار عثمان بزدار 1-2 رندہ فقط پیش بتا۔ وڈا دوئیں قبائلی فریقانی رضامندی سرا صلاح بندیں چیک پوسٹ ہلاس ایسی کار تعینات کنک بتگان۔ سردار اختر مینگل و میر شفیق مینگل نیمگا چی صلاح بندی چیک پوسٹ ہلاس کنک بتگان۔ بلوچستان مدن دگانی سرا یک ماہنیام 739 ویلا 27 مردم ایران بتا، جبکہ 1095 مردم ٹپی بتگان۔ درستان چی گیش ویل N25 وندر و لسبی لائے دمگی سرا بتگان۔ میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹر 11-22 مرگینے مچے جونے ماہ اصابداد شنکنک بتا۔ بلوچستان مدن دگانی سرا جونے ماہ 739 ٹریفک ویل پیشت کا چشی سببا 1095 مردم ٹپی بتا اور 27 مردم ویران بتا۔ پنجگورہ گوستے سالہ طوفانی ہورو آرہ سرمندے مردم تنگا سرکاری نیندہ چی لوگی بندگی راہ چارگان۔ پنجگورہ ہارئی سببا مردمانی کچھائیں لوگی پشتگان، جبکہ سرکارہ لوگ بندگی دے گی جار جتا اے وعدہ تنگا تا وفانہ بتا۔ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ماہلی دیوالیہ ہماج بتا بلشون داش 6,89,000 چیز 6,04,000 صارفین لینڈ بل پل نکنان 61 کروڑ بل اچھی 30 کروڑ ڈیفالٹ ہضم کتا۔ بلوچستان لوگی صارفین 4 کروڑ زرعی صارفین 12 ارب سرکاری ادارہ 5 ارب کلدار، جبکہ کمرشل صارفین 3 ارب اور صنعتی صارفین 4 ارب کلدار وامداراں۔ وڈا نگی کی جاورانی سبب سرجمی بلوچستان جتائیں شہران BNP کالے سرا دارشانی درشان کنک بتا۔ بلوچستان ضلع کزدار دمک وڈا قبائلی ہڑگڑے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کوئٹہ ہوار جتائیں شہران دارشانی درشان کنگا۔
دبئی بن شہر کوئٹہ غیر معیاری تیل و روغن فراہم بابو گائیں اے خطرناک نادرائی توجہ دت کنا فوڈ کنٹرول اتھارٹی نوٹس بدوری معلوم کے مطالبہ نواز شریف پر لفظ کچن کاری واسطہ منشور کمیٹی جوڑ کرنے کے واسطہ کڈنی داتا پاکستان مسلم لیگ نون نے سرو کو تیسری کے میاں نواز شریف نے سرو کیا دوبیا گلے ہیم دیوانے بتا دیوانہ سیاسی و قانونی پارٹی آؤ کے سیاسی حکمت عملی درگتا شور و صلاح کنک بتا یہ درگتا پارٹی اہم سروگ شریعہ کچن کاری مہم آباد بدوران و پارٹی موقفہ جوانی وڑیا ایر بکنا لاہور ایک انسداد ناشکاری عامد کے تنوع میں جناح ہاؤسہ سوچ پروش کے ساتھ دستگیر جوڈیشنل ریمانڈ الاس بو کے سرا کتیجہ شاہ عامد کے ساتھ کتیجہ جا جوڈیشنل ریمانڈ اچھا دا روچے گیشی کنک بتا پیش کنک بتا عامد کے ساتھ کیس جج عبیر گل کان گلداشتہ دوبارہ 17 جولائی پیش بوگے فرمان دیکھ بتا آئی ایم ایف کال بندی اثرات پاکستان سرا ڈالر جار روگی قدر خود سٹاک مارکیٹ تیزی توتا گندہ گوگائیں اساق دارا دعویٰ کو دکے اوپن مارکیٹ ڈالر 276 کلدارہ سر بکتا سعودی عرب و روسی نے امگاج تیل پیداوارہ کمیاں پادمیان استعمالی منڈیا کام تیل نیاد گیشی بتا در ملکی بنشون ردا سعودی عرب آدھا لگ بیرل یومیہ کمی مدت ایک سال دگے گیشی کتا جبکہ روس تیل پیداوارہ 5 لگ بیرل یک روچے کمی جار جتا مدن بدی شہباز شریف سرو کے بلوی کابینہ دیوان بتا دیوانہ ہفت نکاتی ایجنڈا سرا غور و فکر کنک بتا ملک سیاسی و معاشی جاورہ لاہور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف کال بند ہم چار ٹپاس کنک بتا دیوانہ مدن ودیر نمگا چھے سویڈن قرآن پاک بھی اور متی ترندے لبدہ گوئے جنک بتا دیوانہ قومی سپورٹ 5 سالہ پالیسی پیش بتا اسلام آباد گند گتڑی حلاسی سرا منصوبہ بندی ہم ایجنڈا بار بتا پاکستان لینڈ فورٹ اتھارٹی درگتا قانون سازی دفاع پیش بتا پرائیویٹ سیکیورٹی سروس ریگولیٹری بل کابینہ افغانستان واسطہ اسپیئر پارٹس شڈ نان انجیکشن سرٹیفکیٹ این او سی نیشنل کمیشن آن ہیومن ڈیولپمنٹ آرڈیننس 2002 سرا 4 ٹپاس دیوانے ایجنڈے بار بتا بلوچستان دمک بلورس سیکیورٹی آپریشن نیامہ شہید گفتگی شہید میجر ثاقب حسین ہنائک باقر علی نماز جنازہ ادا کنک بتا شہیدانی نماز جنازہ ساریہ تربت و آئی پد آہنی بنک کی احمد و دمگان کلو قطارت کنک بتگان نماز جنازہ فوجی افسران شہیدہ کی سیاد وارث و شہیدی مدنی کچا تاڑی بتگان پاکستان آؤ کے مالی سال واسطہ 12 جولائی آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ دیوانہ چھ ساری گیس نیادہ 55 بگردن 50% اور لین نیادہ 4 کلداسی یونٹا گیشی کنک کپی یہ گیشی اسٹاف لیور سرا آئی ایم ایف چھ متفقہ $6 ارب ایکسٹینڈ آئی ایگریمنٹ ایس بی اے راب اموارکان پاکستان اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ تیزی سراج مدن ودی شہباز شریف قوم و کاروباری برادری مراد بات داتگاں شنگت کی بیانہ مدن ودی رگوشتگ میں جو دو راستے پالیسیاں چھ معاشی بالی آثار پدر بوگان نواز شریف معاشی دیم روی سفر اما جاگا یلدا تر حمودہ چھ دوبر بنداد بوگان ملک دوبر دیم روی راہ گام جنانے گرانی دل پروشی پد امید نو کے روچی درائے گئے آئی ایم ایف آگو $6 ارب اسٹیٹ بائی ارینجمنٹ گو سرمایہ کاروباری برادری اعتماد بال بوگائیں پاکستان و آئی ایم ایف نیامہ کول بند مزدوری واسطہ میان استعمالی مالیاتی ادارے ایگزیکٹو بورڈ دیوان 12 جولائی ابھی میان استعمالی مالیاتی ادارے کام گوش گن اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کول بند سرجم بوگا پد ایگزیکٹو بورڈ منظوریہ پد پاکستان عوامی حولی کس دیکھ بھی میان استعمالی مالیاتی فنڈ حکام ردا آئی ایم ایف چھ رو کے عوامانی حولی بار یک ٹیکیا کرب ڈالر بھی
ادارہ شماریات ملک کا گرانیادی حساب داشن کو تک حساب داد ردا جونا گرانیادی شرابت کو 9.4% ریکارڈ کنک بتا ادارہ شماریات ردا مئی مقابلہ جونا ماہانہ بنیادی سرا گرانیادی سے پر 26% کم بتا گوستگی مالی سالہ گرانیادی کے ساتھ شرابت کو 9.18% بتا گوستگی ماہ ٹماٹر نیاد 28.02% ایماد نیاد 13.6 یک بائے امرگ 6.7% آلو 6.5% شیر مصنوعات 4.5% گران بتا دری کارانی وزیر بلاول بھٹو زرداری اگوشت جاپان آگو سیادی دیم روی لوٹن ٹوکیو جاپانی دری کارانی وزیر امرائیہ رسان درانگو تران کنانا بلاول بھٹو زرداری اگوشت دری کارانی وزیر بستارہ ایمنی اولی تروتاوین آرا ہماچانی کمک کی طرح جاپان سرکار منتوارن بلاول بھٹو زرداری اگوشت پاکستان جاپان پوریا گردات کن وتی جاپانی ہم منصفہ پاکستان ترتاوی دعوت دیں پاکستانی معلوم جاپانی واسطہ جوانے جذبداری IMF پاچی کال بندے اثرات امریکی ڈالر قدر سرا حسر انداز بتا اوپن مارکیٹ مروچی ہی دے موکلانی علاقی اپات کاروباری بندادہ ڈالر پنچ کلدار ہردان بتا اوپن مارکیٹ ڈالر پنچ کلدار ہردان بوگا پات 2.85 کلدار سر بتا گوستگی کاروباری ہفتگی علاقی سرا اوپن مارکیٹ ڈالر 290 کلدار بھی بتا پاکستان اسٹاک ایکسچینج IMF اگو کال بندے جوانے آثر زندگت کارڈ اولواہ کسرے وبا سرچس کتاب یکی کالج سہ داگ بیران بطنی زاگانی تہا یک جنک چکے 2 بچت اواران معلوم کی نیم گاچے سروزی بلوچستان چے حپیل کنک بتا کی کسرا مہم گیش محکم کنک بیوی داں کے زاگ اے وبا چے رکھت بکنان سوات و کش گران زمین چند مارک بتا زلزلہ پیما مرکز ردا سوات و کش گران زمین چند مارک بتا زمین چند زور 4.6 ریکارڈ کنک بتا چوچ کی زمین چیرا جلان کی 216 کلومیٹر بتا زلزلہ پیما مرکز گوشتک زمین چند بنجل کو اندو کش کوئی دد بتا کوئٹہ ککڑے گوشت نیادہ فی کلو 7 کلدار گیشی بتا اے گیشی پت ککڑے گوشت 9 کے نیاد 900 کلدار فی کلو ہیں مارکیٹ بنشو نے ردا کوئٹہ مرغیوں کو کے گوشت نیاد 7 کلدار فی کلو گیشی بتا ایدو لگا بوگا حبید بے پاریانی نیم گاچے گو کے گوشت نیادہ ہم گیشی کنک بتا زانک بیوی کے گو کے گوشت 9 کے نیادہ بے آج دے 10 کلدار فی کلو ہیں اگر کراچی بیچاریں گوڑا عید درگتا مرغی گوشت نیاد ہم 900 کلدار 1 کلو ادا سر بتا کراچی مرغی ہڈا آبید گوشت 1400 کلدار 1 کلو ادا سر بتا اسلام آباد مرغی گوشت 1 کلو نیاد 850 کلدار لاہور چکن 800 کلدار 1 کلو ترارا تغائن دومیننگا پولٹری فیڈ ٹنگی چکن نیاداں گیشی سب با قرار دید تیگ بتا کراچی لوڈ شیڈنگ گیشی سڑک کے الیکٹرک اگوشتک لوڈ شیڈنگ شیڈول رداب کنک بوگائیں کے الیکٹرک ربل کار اگوشتک اماد امگا لینی دوزی گیش اور بلانی ادائی کم من اور دا لوڈ شیڈنگ بھی کے الیکٹرک نیٹ ورک کے 75% لوڈ شیڈنگ چیز مستثنا ہیں آئی اگوشتک کے لین بلانی ادائی کی نکن ہوکن صارفین ہم 4 گھنٹہ لین دا بوگائیں عراقی فٹبالرنا قرآن پاک فٹ بال گراؤنڈ انٹری کتا اے گانگیش تویڈنا قرآن پاک کی بیورمتی سببا کنک بتا زانک بی کی تویڈن دار حکومت اکتاقوما قرآن پاک نظر آتش کنک بتا عراقی فٹبالرانی اے گانگیش امت مسلمہ ساڑھتا ترجمہ ملک مروچی چب بش ہورائی پیشکشی کنک بتا محکمہ موسمیات ردا 8 جولائی ادا اسلام آباد راول پنڈی مری گلیات ترندے ترنگولو اور گواریے گمانیں اربن فیلڈنگ ہم قطرائیں محکمہ موسمیات ردا کشمیر و گلگت بلتستان کوئی دمگان لینڈ سلائیڈنگ ہم کشائیں دومینیم گا بارکان لس بیلا ڈی آئی کان او ملتانہ گرند گرو کاگوں اور گواری بیت کان
سندھ شہر سکر جیکب آباد ٹٹا عمر کوٹ و حیدرآباد اہم گرند گروہ کاگوں اور گواری گمان